Dobro. Dobro, malo sam zaštekao u prvom odgovoru. Ali okej, svi, Ali okej. možemo. Da. Važi. Dogodilo se to nekako poluspontano. Od uvijek su me zanimali jezici i onda umjesto da sam upisao engleski koji mi je zapravo kroz srednju školu išao bolje i kroz djetinjstvo, iz nekakve radoznalosti sam upisao francuski jezik i završio sam na nastavničkom smjeru. Nakon toga se otvorila ta mogućnost da dobijem posao u gimnaziji Pula i eto, to se tako nekako spontano dogodilo, bez puno planiranja. Iako od uvijek mi je bila draga nekako ta ideja da, nekako podsvjesno je bila ta ideja da ću nekad u životu poučavati druge. Uvijek mi je bila nekako pri srcu ta ideja poučavanja. Jedna od najljepših stvari mi je kada se u razredu stvori tako dobra i pozitivna atmosfera učenja, ta zajednička energija koja se stvara sa učenicima i profesorima, iz koje onda može izrasti svakakva, iz koje onda zapravo izrasta učenje. Osim toga, dragi su mi školski projekti, dragi su mi kreativni rad s učenicima kao mentor, bilo kakvi oblici izvan učioničke nastave i sl. Ne radim još toliko dugo u školi, ali evo, svi se sjećamo možda prvih dana, prvih sati nastave. Jedno smiješno iskustvo je bilo kada sam uzeo plan i program, uzeo sam knjigu i na prvom satu u jednom razredu sam jednostavno otvorio knjigu i počeo raditi. Nakon 15 minuta se netko usudio reći: profesore, pa mi smo to već radili. Za mene je francuski jezična avantura. To je nekakva mogućnost da održim prijateljstva koja imam u Francuskoj, nekakav alat i ključ za upoznavanje francuske kulture, ali to je isto tako i jedan vječni izazov i vječno otkriće. Dakle, inače nemam baš neke najdraže riječi i tako dalje, ali evo, mogla bi biti la découverte. Radi se o toj nekakvoj i jezičnoj i kulturnoj avanturi. Nešto što svaki dan iznova otkrivaš i u tom zanimanju u kojem nijedan dan nije isti i uvijek imaš priliku nešto novo naučiti.